Mambo yanazidi kupamba moto, mambo yanazidi kupamba moto kabisa. Kabla ya yote bana, kama ndo mara ya kwanza kabisa kutufuatilia, tunaomba subscribe hapo na like, afu ucomment hapo chini kama ndo mara ya kwanza wewe kutufuatilia au kama ndo mara ya ngapi. Nakupenda sana. So mambo yanazidi kupamba moto kabisa kwenye movie yetu, kwenye kigongo chetu ambacho tunaangalia kila siku. Mambo yanazidi kuwaka, mambo yanazidi kupamba. Tumeshajionea sisi wenyewe matukio ambayo yamepita kwenye episode ambayo tumetoka kuangalia. Wewe kama shabiki, tuambie kitu gani ambacho unategemea kukiona. Yes, kitu gani ambacho unategemea kukiona kwenye episode ya kufuata. Kama kweli umeona episode iliyopita. Yes, tunawapenda sana washabiki. Tuambie hapa kwenye comment kitu gani ambacho unategemea kukipata kwenye episode ya kufuata. Inawezekana unatufuatilia ukiwa mbali kabisa, Kongo, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, wapi. Ila sisi tunawapenda nyie wote kabisa, kwa sababu nyie bila sisi kabisa, yani sisi bila nyie, sisi hatupo kabisa. Yani sisi tupo kwa sababu yenu. Unaona, ndio maana waga tunawaheshimu sana sana, tena sana washabiki, tunawaheshimu sana ndugu zetu. Wewe cha kufanya, ingia hapa kwenye subscribe, andika kwenye comment, tuambie kitu gani ambacho unategemea kukipata kwenye episode ya kufuata. Thank you.